Go. Kamusta kaya? Oh. Iyo? Sisanag ko ah. Sisanag ko ah, si Tio. Iba nga yan. Pilagan na ko ah. Dali mo pighapot. Hayaan mo na. Hayaan mo. Nakatuwang ka na naman. Iyo, pero di mo pagpaisipon ta. At least nakatuwang ka sa inyo. Imo lang yan. Oo. Di pa nung umay siya ko na daming totoo. Pero pikwa sa imo sa papel kang Marso. Ah. Ah. Habuton mo pero pahuway-huwayan mo sana. Pahuway-huwayan mo sana. Taday ka ng maginibo. Day ka na kaning maginibo. Ano man ang itaw ka sa imo. Kaya nga ni. Pero di ka na kaning maginibo ta. Nakuan niya na. Kaikuhan pa niya ng imo. Di ko baga bigatawan. Oh. Kaya maski pa mag-arintabo ka, di na makabilta sa imo. Nasaluan ka. Okay lang. Okay lang yan. Okay lang yan. Basta din na makakuha ko yan ng imo. Okay lang yan. Hello, Yumi. Okay lang. Okay lang yan. At least naisihan mo. At least naisihan. At least naisihan mo ang hibon niya. O di niya naan maringwan. Pangluloko bagaan. At least naisihan nyo. O, kung di ka mo nabiyakaw, di nyo naisihan.
Mayat ka dyan, adyan pa si Kuya Bong. Malarga. Ya, hanggang sa arin duman. Hanggang sa arin, I just dye my hair orange. What are you doing? I'm eating. Hanggang sa arin ka duman, Kuya Bong. Oo, hari pagpayawat naman, kalain naman sa Manila. Mapantayad. Oh. Mm. Adyan na ka mo sa halong? Mm. Ay, si Nini. Ihapot niyo kung wala masunod. Pero hari na paghapot na, tabaad ka susupog na. Matayang ito Hari na pagkuan. Ay, hari na paghapot na. Hari na si Tia Mede. Pahuway-huwayi sana. Pahuway-huwayan mo sana ta. Munang kan, iwayon ka kay ito, ma-high blood ka. Ma-high blood ka mo, parehas ka mong high blood. Pahuway-huwayi sana. Kaya nga ni, simbagon ka ning bayagbag o garing, pahuway-huwayan. Sabi mo, purati ka, sabi mo, hari kami duman sa MSWD. Nakuha mo na pala, so imo day ko easy. Ayaw sana ka ng itala mo. Nasupog pati ako duman ka mo sa MSWD. Oo, pero hari na paghalawiga. Ano sabi ko, hain na, tawiman ako, ayaw ka ng itala mo. Sayang klase mo sanaan. So, anong papel? Isiyan ni Nini. Pambato sa pulburon na papel. Igo baga kaning plastic. Bako ito, habo ko ning plastic kung sakit na. Pambatos. Papel. Ihapot nyo sana duman sa Bigabakalan. Itaw mo na sa nabi. Hay na sa Tia Mede. Hay na. Hay na si Tia Mede.
Inutan ka baga. Pwede ka. Awat-awat mo pan. Oh. Magbakay ka ng peanut butter. Tinapay mo. Grabe talagang pangangaipon ni Tiyo. Dinansa kuya makaan. Hindi ko isi. Hindi ko isi. Apodan ko. Apodan ko. March pa dan ako aso. Ano? Tapodan, anong ko daw si Ate Vicky. No bad isi niya. March pa dan na kuaso imo March. March, April, May, June, July, August. Nata kaawat kung March. Pebrero. 6 months. 5 months. Bad 5,000 man. Bad 5,000 man ako ah. Ihapot ko. Ang gagalaw ko. Kung madaya. March o February, ay ano ba? March o February na po ah. Ano na po ah? Sa bisis man sa nan mapaban, mas kisige ang pabanwa sa bisis man sa nan.
Ha? Ano? Ay, grabing ulan. Mapaan. Di ka tulog? Di yan katulog? Di katulog ang ano, tricycle? Ah. Mm. Lobat pala na ako mo. Lobat. Sabi na, bad. Bad ano? Mabad maubos ang loda ni Nini, ma. Aban na, tama, charge mo na ako. Okay. Bad maubos ang load ni Nini. Aban ka na tabi, mag-upload. Sige. Bye. Sige. Nag-charge mo na ako. Iyan talaga ang sariling tao. Shout out everyone. Let's eat. Let's eat kamote. Sweet potato. Sweet potato is here. Yummy. You are good. That's look good. You are, what are you eating? I'm eating sweet potato. Sweet potato with milk. It's a root crop. Sweet potato I like. Really? Come, let's eat together. Did you eat Yumi?
I like also sweet potato. I put powdered milk. Wow, yummy. It's good, Yumi. You're eating a healthy food. Yesterday I ate also fish. Fish is my favorite food. Powder milk. I like powder milk for eating. Yeah, I like also. أول كان غرفة المعلم ما تقدر مش عارف كيف هم تشطفيها أنت Oh, ريحة هودها لك عشان أنا سكر باب لازم افتح. ريحة فظيعة فظيعة عشان أواهي ممكن. أبو محمود كان لي مفتول. خليته لك مفتوحة كان لي مفتول. مفتوحة هون خليته يتهوى كان لي عشان أنا ساوي. شفت القزاز حشته وخليته على الشيش بس عشان يتهوى شوف البير البلدية جات يوم واحد بس لا شوف البير اتملى ولا لا ما في يعني ماي. لا شوف لك اتملى مية ولا لسه طيب ما في مشكلة. أنا ما في كتير. ليه غسيل عندك يعني؟ يعني غسيل ملابس يعني كثيرة؟ لا بس في واحد جس واحد واحد ساوي كلاس. ما في كلاس. It's look yummy and delicious. Yes, it tastes like sweet and milk. How I express the milk taste. It's yummy in my mouth. Some of them, the sweet potato, they like to put sesame seeds and za'atar like this, and olive oil like this. Some of them they like to put sugar or a coconut. You know a coconut, the old coconut. In Philippines, like this, they making the old coconut. They what you call that? I don't know in English, Yumi. they mix it. It's very nice, like a milk.
Bumamod. Yes. Could hay hello patatahon. ماشي. مليان البيت. Eh? البيت مليان كويس. Oh. عاوزة تغسل غسل عادي. Could hay bed kaman. مش دقيقة بس. Oh, bas bade. من شفشة. Sana sawi taba maalim ng gwarufa. بس خلاها تتهوى شوية. Aywa. ريحة ما تقدريش. عشان في وزار سراسير. صار ما حطيت دواء امبارح. انت شوف اليوم شوف هاي البيت كله حطيته دواء. اه كويس. امبارح حطيت كله دواء. I'm done. I'm done, Yumi. كل دواء حطيته. البيت فوق وتحت. كويس. Sa اليوم sawi taba maalim bukra taba maadam. القرآن بتاع المدينة. Abay, بتاع المدام نظيف أنا. asoy شوي. سويت هنا قبل سويت الغرف كلها هنا. شفت الهدوم والغرفة بتاع حسين والغرفة بتاع المدام كله عملته سويته. كان ينشف. عشان أنا ناسي. مرات محمود تو. Tom? Oh my God. Kalas, Tom. Baden kalas. الوز زي أبوه. Ya Allah na. Allah tol Tom. بس حلو تو. I'm eating sweet potato yan, Fish Yumi, fillet. because my teeth is ما فيش في painful. الدنيا كتير يعني تو. ولا في. Okay. Mama, please adik mama talate. Tinin ba walad wahad زي أنا. tinin na banat wahad walad. لا. أنا جبت 2 صبيان Mama. Ana fi kamay. في واحد عندنا في القرية جاب 4. مرته جابت 4. يعني أنا تاني واحد جبت 3. هو جاب 4 وأنا جبت 3. بس كويس مش وحش. بس ماما صديق موت. لا. بس واحد تبع ماما بس ذكر مات تنين. عارف الأربعة فاضل واحد بس. الأربعة ماتوا 3 واحد بس. الله يعيش. والله حرام. أنا الدكتور قال لي المفروض أنا الدكتور قال لي المفروض تتجوز 4. والله قال لي عندك القوة جامدة يعني. قوة الحاجة دي جامدة يعني عندك أنت قوة جامدة. أنت شفت لما باكل شطة جسمي كله ده بيسخن مش ما أقدر أستحمل. يعني بخفف من الشطة لأن أنا لو جم 2 مع بعض هكفيهم. يعني لو جم مؤاخذة 2 مع بعض بكفيهم. لو جم 3 كمان ليه مع الجسم سخن. إيه. محمود لما تلعب محمود محمود اه المدام أمدا
مش المفضل أنا لواحد بس، لازم واحد اثنين ثلاثة ممكن أبدأ أربعة، لأن واحد ده مش Ayun. Mag-ano na ako. Mag-end. Nakalam. Diba? Live. Exact 15 minutes. Off ko na. Kumain lang si Ate JM ng sweet potato. You meats, cause it's look good. What is good? What is good? was it good? Cause it looks yummy. Yeah, it's yummy. I ate two sweet potato. Today I want to eat also chicken. I have chicken breast. Grill again today. Ay, Yun ang tabi. Salamat. Kaya nga ni. Kayaan mo na baka daingin mo. Ba't ko lang man. Kaya yun. Makitang maginip kung daingin mo. Wala makamit ang kamunti. Ay ko sa Asia Market. Pikahan ko sa naman ay higit na tubig. Tapos unog-unog ko. Tapos bago siyang overcook. Okay man. Dapat na ilang pag kulang sa luto, pag siyang lakas. Kaso, baging gayas-las, ko otro. Salang ko otro ng 5 minutes, yun naging okay na siya. Ilang, oo. Tapos, ikahang manay sa, sa panghan mo ng milk powder, pag ikaman sa nagkakaon, manatok. Oo. Milk powder ang ikang. Dok-dok. Iyo. Sa Pilipinas. Dito, 23 o yan ito. Oo. 1 month lang. Daig pa ako ng naisip. Kuda ka na. Ano mo naman, babat man pa ka? Babat man pa. Paano ang kilo niya? 30 sana habang ayaw ko sa kuya na 50. Sayo, sana nga ng maleta. Sa dayo pa sa sayo ng maleta. Iyo taga, benta baga ito ah. Ata, ikaw kami pa na. Iyo man. Iyo man. Mapadala ka tuman, magastos ka pagpadala. Mabayad ka pa sa nagpadala. Halos parehas man sa. Oo. Okay lang. Pero pag, mga pagkaon, sa iba man din sila, makumadala ka. Hindi man naman niya. Hindi man ako ng
Iyo ta, ang ang bakayang ka ito, matagas ito pag ikhalo mo, kaya ano lang sila hanggang iyo, hanggang dahon lang talaga pag dry. Kasi makabot kami duman, matapos na. Makulang yun. Awat-awat pa yung kaso mga kaibahan. Di iyo pa. Matama. Day lang siya gaano. Dahil isip da siyang pagkakalito. Isip da siyang pagkakalito. Day nagaluwas. Burang kano ang sa'yo naman. Luwas sila, pero siyang katilagang sa burang. Sabi ang mga day kakaon pagkasaluwas siya. Masakit pa yan pag urang ang ha? Maluyan na siya. Nakaano pa man. Nakalakaw pa nga. Pero maluyan na. Kagalay. O ano yun? Masakit na yun. Most later na siya. Yan na. Sige sana, balik sana kita. Iyo. Okay. Welcome. Thank you very much. Abu Mahmud, pwede ito sa wihik ha. Para taga screen kayo. نعمل جو نعمل عشان في عشان- كتير مصر. وين انت تجين؟ وين؟ انت تجي لكن Tingin asrin. Ating يوم 20 yung يوم 20 laktong tari. Asrin. Talate asrin. يوم 23 Yung talate aswang. عشان تجي الساعة ديك عشان تجي الساعة ديك ساعدك شوي Lobat na din. Lobat. Ay, dapat bigyan ko pa. So,
Mag-out na ako. Lobat na din.